Haleluya. Haleluya. Pastor umaze kuvuga avuze imbaraga za Bibiliya, nibuka icyo yankoreye. Nta gihe dufite abantu baturutse mu Mutara i Gatsibo mu nkambi muze kumwe n'abanaziri kugira ngo turirimbe. Jewe sinize, ariko Bibiliya yaranyigishije. Uyu munsi ndi umwarimu utarigeze wiga mu Rwanda no hanze hose. Ntunzi indangamuntu gusa, ariko maze imyaka 19 mu bwarimu. Ndabivuze. Nigeze kugira ubukene bwinshi, ndavuga abandi barimo ko bajya mu mabanka, reka njyemo. Ngezeyo baremera, ku munota wa nyuma bansaba ibyangombwa. Nibwo namenye ko ntizi. Nari mvuye kuvuga ubutumwa muri kaminuza, bamerekeje. Numva manager aramamagara ambwira ngo muri dosiye yawe nta byangombwa byawe biguhesha kwigisha birimo. Ndibaza ndabigirane. Njya gusenga nzamutse umusozi, mburi indirimbo inezeza, mburi ijambo rinezeza, mburi isengesho, ndashoberwa nicara mu gihuru. Bibaye saa 8 nari mfashe Bibiliya mu ntoki, ariko nta jambo na rimwe ririmo rinejeje. Ijwi riramamagara, nditaba, rirambaza ngo n'icyo ufite mu ntoki zawe. Ndayibwira ngo ni Bibiliya. Irambwira ngo ngiyo diplome yawe, ngo bari ujya. Haleluya. Ndasohoka nshima, ngeze ku muryango w'igihuru, niho nasanze umudayimoni arambaza ngo uvugishije ukuri, wowe love, nitwa love jewe. Ugiye kujyana Bibiliya muri banke usaba amafaranga. Mpita nkatansubira mu gihuru, ndapfukama mbaza Imana, nirata Mana uvugishije ukuri, njyane Bibiliya muri banke barama amafaranga. Bendaga guteza inzu yanjye icyamunara. Noneho ijwi rirambwira ngo ninshake mu gitabo cy'imigani. Irambwira ngo ninjye muhanga, ngo kandi mfite n'ububasha, ngo ninjye uhabami n'ibikomangoma guca imanza zitabera. Ndavuga ngo igikomangoma ni manager. Ndataha nciye mu ncamake, ndataha ndakaraba, nambara neza, mfata Bibiliya, ndavuga nti ndayimutunga. Ndagenda nyihagera, ngenda direct muri office ye. Arambwira teacher love, yesa nta mwanya ndufite, ariko bisoze inkuru kuntu yashoje. Ndongera namubwira nti excuse me sir, I don't know whether I can go and I photo this Bible and I bring the photocopy. Namubwira ngo sinzi niba nagenda nkafotoza Bibiliya nkakuzanira photocopy ya, kubera ko yashakaga photocopy ya diploma. Arambwira ngo please ajugunya dosiye yanjye WhatsApp. Ndamubwira nti nakubwiye ngo sinzi niba nagenda nkafotoza iyi diplome nkakuzanira photocopy, ariko ni Bibiliya namwerekaga. Arambaza ngo are you serious? Ndamubwira yes please. Arambaza do you have your contract? Ngufite contract. Ndamubwira noneho kubera kwanga kumbaza byinshi, cyo navugaga cyose navugaga yes please or no please, kugira ngo yirinde kugumya kumbaza byinshi, ataruhambaza n'amashuri aho nayigiye cyangwa impamvu ntayizi. Haleluya.
Wasisetarebo. Abayuda Restidikosa. Asikiyamata idilis. Abayuda we! Abona nshize amanga arambaza, which experience do you have? Ngo ufite experience y'igihe kingana iki? Ndamubwira 10 years has passed and something. Ndamubwira ngo imyaka 10 irarangiye n'ibindi birenga nkoresha iyi diploma. Arambaza ngo which contract do you have? Erega icyo cyongereza ntacyo narize, ariko kubera imbaraga za Bibiliya yasitayabade. Erega umuntu yubeshya atari kumwe na biwabo. Amaze kumbaza gutyo ndamubwira it is permanent contract. Arambwira ngo genda uyizane turebe, ntega kamoto njya muri office kwa headmaster. Excuse me sir, may you lend me my contract within few minutes? Namusaba ntushobora kuniza contract yanjye mu minota mike ngo njya nkayikugarurira. Arayimpa ndayijyana. Arandeba, areba contract, areba Bibiliya. Arambwira ngo niba bose barakwizeye niyo Bibiliya yawe, njyewe nabuzwa n'iki kukwizera niyo. Yasataya debo sikai rastide debo sekiyana sitarabo chitaidis. Today I've spent 19 years teaching. I can make my own schemes of work. I can make my own lesson plans. I can make my own learning aids. Rusted with my Bible. Sinshobora kuyisiga inyuma, niyo ngiye ku isoko ndayijyana. Abayuda mana we. Nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nisunze umukiza ukomeye, ndizihirwe mbonye umunezero, nisunze umukiza ukomeye. Nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nisunze umukiza ukomeye, ndizihirwe mbonye umunezero,